Bana banzambi moyo wenu nasa ni jitalala bya kujitatu nzambi bikala neno mjina ya Kristo mkalen wetu. Amen. Paka ya mosafu mukuna Yulu kuzulu kanyi wewe wakamweka Zikondo echi utuleja falawa masiyawa Toku metana kabijilelu kwa tuwetu kutendelela mumagulu wetu wa chiluba Lelu jali minuma tukujuku minyanayi Matukujuku minyanayi angondo misatu Chidi mwechi cha Binu magumi ya biji Ni magumi ya biji ne umu Eyo Toku fetana kabijilelu Bwatu wetu kutendelela mumokulu wetu wa chiluba Bumutu wakamana Kujadi kabwalu webu Misan yonsu njimu samu kumanchi dina janyi Bwalu bwa Kujibindi jimbibigo wa bidibantu kabayi Bamona Dina janyi ndi mwambi kafumbu Mutamba Kafumbu mutamba Jimigala mwambi wa mishonya kajiba bikila kalene APSM Na kumvoka biji Mtumuko wabu ngonga nsonga alume Ngonga ne ujuamba mune APSM c'est quoi APSM nchibigididi chakale Chakajibu babikila bwase American Presbyterian Congo Mission Bitu jumagwamba na jamu français mission presbytérienne américain au Congo Ngunja muka bidi Muchikondo echibu ame mkufuluka bwalu buma Ediba mba APSM American Presbyterian Congo Mission Bobo ba missionnaire bakalwabu mwakadi mufika umumunga chumwabu Muchiji muchachi nunu kama mwanda mukulu mwanda mukulu ne chitema Bakafika bu Mukongo Bobo Kiba kamanyisha Bikumambila bitu tubigile ba journaliste ba chingeleshe ba kwa Angleterre Bwana bajiba kosa bantu maboku Bajiba kosa bantu makasa Kuji mkalenga munene Léopold. Je voudrais aussi Parce que c'était une question qui m'a été posée APSM comme je viens de le dire c'est une ancienne appellation qui signifie American Presbyterian Congo Mission. Ce sont les missionnaires presbytériens qui sont venus au Congo en 1889. Ils étaient à deux, Lapsley et William Shepard. William était un Noir-Américain. C'est à partir de lui qu'il a dévoilé les secrets auprès des journalistes anglais qu'on est en train de couper les Congolais les mains et le pied. C'est à cause de cela, on peut dire en d'autres termes, que les missionnaires presbytériens, les Noirs, Lapsley et William Shepard, a sauvé aussi le Congo. Tout le monde a wakasungi le ben Congo. Bwende yeye kibalka ilumlo ka ikonso, kibalka ibaki manyika bintu abi. Buma kungele bujikonga na guswamu kwamba, daga fika mchidi mchachi nunu kama mwanda mkulu nchitema, amu Mukongo. Kadiba kulu kufika mukasai, mungundu minayi, mchidi kama chinunu kama mwanda mkulu nimako mchitema ne umu. Eyo, toku manu kwamba bwaluebu, tudi tutungunuka, bwa kwamba ni bantu badidishinga ni mikandi ya misambu, toku nuambile bwanu nuju mwaku bigila mwane tu changa mukaji, ujikuwa otawa, bwanu pete mikande ya nzambi nufilusi na kwamba ya misambu, mikande ya nzambi.
mgandi ya nzambi ya muchiluba nujuma kubikila kunomba isambombo umwe isatu inai umwe isatu ibidi chijengu isatu isatu. Vous pouvez appeler au numéro 613 413 20 33. Nungubal bugwabu tujamu tunusengelela butetu banu lomba chintu chijikole misami kwabu lantu bakaji kwa amene katwene mushindu kadibana betu tujitunu lomba bwana panu nupete bindi dimbye binu ibanya kujiba kwabo uji mushindu unu jumwakalibi enu tangaleshe lumu luimpe kukwabo pano atambu kwenze nunyimene mukalenga wetu na atambu kunu bene shibya bumu tuasiki jilaibu alumfluen nunkwe une tutunuka nyakutendelela kwetu panu ikala nuibanya nenu kabidi nujumwa kuye mu YouTube nukumanu bwana aimer et partager nuke bamu ni chiluba gospel nukumane referanka pomutamba njimpa tukumusangu mudiba nenu mwana maishetu malondan nungu ni tuimba musambu wa bonso bwa twetu kubanga kutendelela kwetu musambu wa bonso nituimbe musambu wa bonso ujinomba mumkando wa misambu 45 dituku ja disanga didi dituku ja chijila
yon task di like di tungi mbeto etu kwa chimsango yonso ne misambu nunku netulombe nzambi bwanyuma wa nzambi atulombole mukubala kwa jidi ya nzambi na kanguli michime yetu bwatetu kwa gidile menidi yeji kapiti tulombai task dile tatu wetu tatu wa mkalengu wetu Yesu Kristo bwalusini dinanga jeb kujibana ba bantu mwishi mwajulu ni diba bwakutula mamunga chimalumingu lujima to ne muditu kwedi dialumingu ditu kutendelele men to kumanu kukutumbishini musambu pinje tutukubikila nzambi wetu munyuma webe ujileji kutudi usonsole michima yetu ni abako bonso badi makumvu jidi alelu nzambi wetu didi kwa mama michima yabo bambile ni bamanisha bakwa nyumwe batulombol mudini jakliso mukalang wetu amen netu bale mukando wa nzambi mumukando wa misambu mumukando wa misambu chapter wende wa makumichitemi nebidi netu bale mveso waji kumini muibidi to ne kudi mveso waji kumini tano mukando wa misambu chapter wende wa makumichitemi nebidi mveso waji kumini muibidi to ne kudi jikumini tano ndimbala mudini ja Kristo bantu bakane badi bakola bujibwe jangashi badi balepa bumuchi wa cedre wa mu Lebanon badi bakunyibwa mu zubu ya Yehowa badi bakola mu bienzedi bya chendelele cha nzambi wetu ne bakwame mamu matone mu bununu bwabo ne bikale michi miule tente ne mai ne iji mibishi chendelele bwakulesha bo bantu ne yepo ujimwaka ne yeye ujijibwe janyi ja mutunda kakwena bwalu bubi munda mwanji tutupingana mumvesa waji kumni muibiji amukashoni kenda kakumpala gadikambane bantu bakane baji bakola bu jibwe jangashi tuni mwagwamba muchilo bakabidi chikuwabu bimpene bantu bakane baji bajunda bu mujijibwa jangashi ne sangishi bietu bana betu bakwabu baji batambu gunsenge lelu bwani nkalambal na shichana na mumwakulu en France. Le message d'aujourd'hui se trouve dans le livre des psaumes, chapitre 92, 92. Bon, en Chilouba, on commence par le verset 12, mais en français, le mot commence à partir du verset 13 jusqu'à 15. Le juste croisse comme le palmier. Il s'élève comme les cèdres du Liban. Planté dans la maison de l'Éternel, il prospère dans les parvis de notre Dieu. Il porte encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants. Notre message se trouve: les justes croissent comme le palmier. Le Seigneur nous enseignera au nom de Jésus. Amen. Nungu bana betu twakumva kubala kwa mkando wa nzambi. Twakumva kubala kwa mkando wa nzambi. Netu anjukumva musambu wa bonso, musambu wa benekere kolal. Kudi chisumbu cha tatu
kasende ni tatu jikangu nungu tuteleja ibonso mushindu jibu bimba. Neno nelukuna balombele nzambi swai bantu bonso aba bonso badi neno nelukuna kuno jinabo bakubalombele nzambi tuvile Yesu mumishindu mishilangane tuvile Yesu mubyanzani byetu mumalu yetu Talala ni bitanga buipe
Eyo, tuditwela kabiditwasi kidila katutuvungila kuji chisumbu cha tatu kasenda ni tatu dikangu bwa mjumu mwimpe ujibu bakwachina ubena Kristo kukwapo ni kwetu mena bana banzambi twakumva bonsu bwetu jibala jamukando wa nzambi twakumva bonso mujibu bambane mumvesi wendo wa jikumini mwibidi wa mukando wa misambu mushonyi wa kumpala ujuwambane bantu bakane baji bakola bujibwa jangashi bantu bakane baji bakola bumujijibwa jangashi bantu bakane baji bakola ni baji bajunda bujibwa jangashi bana banzambi lelu jije tujijipa bwalu bwajibwa jangashi kagwenda muntu ujimwa kwamba ne meme chena mumanye jibwa jangashi le fidèle pousse droit comme un palmier. Les fidèles, les croyants grandissent, poussent comme le palmier. Bantu bakane badi bajunda bumujijibwa jangashi. Kakwena muntu ujimwa kwamba ne meme chena mumanye jibwa jangashi bonsu bwetu tujiba manye jibwa jangashi. Kwetu kukongo jibwa jangashi dididi kunyibwanyi dididi toloka miaba yonsu nasha mubisuku byonsu diyaji toloka muchana. Jibwa jangashi didi miaba yonsu mubuloba bwa Kongo bitufu byabunyi. Jibwa jangashi tujiba manya mujimu waji munene munkachi mwa bantu. Jibwa jangashi dididi kwachisha bantu bikondo byonso tone kubununu bwaji. Tulitu mwana mushindu jibwa jangashi jikwachisha bantu. Jibwa jangashi dididi kwachisha bantu. Dididi fesha bantu mafuta. Mafuta jibalamba na ubiseki. O mafuta umiabe mikuwa buba jibanga tabe ikwenze na unsabanga bwakwikala kusukula bilamba. Jibwa jangashi dididi kwachisha bantu misangu yonsu tone kubununu bwaji. Jibwa jangashi dididi fesha bantu bikolo. Bikolo bijibunabo benza kabidi malalu wakulala bwa mumisoku yetu. Mubikondo na shipaka jibatoka kaba ibanji kulwa. Jibwa jangashi dididi fesha bantu malufu ajiba bigila ne vin de palme. Malufu mimpansukaji. Jibwa jangashi dididi kwajisha bantu toni kubununu bwaji. Jibwa jangashi. Jibwa jangashi nasha toba mana kujishimbula. Bantu bayayanu batangele bwana tumwana ni didi mwakutujishe. Jibwa jangashi didi fatula makubwa. Jibwa jangashi didi fatula mposa. Didi didisha bantu tone kubununu bwaji. Jibwa jangashi joji jimana kufula bantu kabena balekele bayaye bakeba biso tabi. Bwakwe binana shamu majimi bwakutemeshe tufya bajibujishinga na kutemeshe kafya. Bana betu tangela imushindu jibwa jangashi jikala jikwachisha bantu. Tone kubununu bwaji. Jibwa jangashi didi kwachisha bantu. Bantu bakane bajibajunda bumujijibwa jangashi. Bantu bakane bajibajunda bumujijibwa jangashi bena Kristo butu jinabu mbwa kukwachisha bantu tone kubununu bwetu bumujijibwa jangashi.
Bena Kilisto butu jinabu mbwa kukwikala balula me bajala me kubwana tone kubununu bwetu kubwana nkwame na chikonchi twakwitabuja Kilisto bumukaleng tuji tujunda bumujijibwa jangaji jibo jangaji jiji kwajisha bantu ne mafuta jimikale chimanyinu kujibena Kilisto chimanyinu chanyuma mwimpe bwalu bwa malu ajibubenza vajinyuma munda mwabu nyuma ujuba lombola bena Kilisto bena kuitabuja bantu baka ne bajiba junda bumujijibwa jangaji bantu baka ne bajiba junda bumujijibwa jangaji nenu mwana bantu bosu bajamu jishinga ne jibo jangaji jibo jangaji jiji kwachisha bantu tone kubununu bwaji wewe ujunda bumu jibo jangaji ani muchani jibo jangaji njimanyi bobwa moyo waju wa musangu mule jibo jangaji jidi shala biji muni mbombo matukwabu fajiji jikole jijamu jilula majishala jiji jikwajisha bantu ni biakuja jikwajisha di bantu ni biakunwa jikwajisha bantu ni miaba ya kulala kadifana kutangila bwalu ebu bwane bwalu kayi mufunji wa musambu tutuamene poweme ujufunda ufanikisha bantu bumujijibwa bantu bakane bantu bajibita buja Kilisto mubulelele bajibajunda bumujijibwa jangaji bajini inyuma mwimpa munda mwabu nyuma ujumwikale chimanyinu cha bajini nyuma mwimpa munda mwabu uji chimanyinu cha mafuta ajibwa jangaji bena Kilisto bajibajunda bumujijibwa jangaji bwalu bwa mujimu wabo munene nkufesha banga bantu byakuja bya moyo Yesu mene mwene Kilisto uji ukola mu bwalu bwa nzambi mene ujisha bantu babungi bije bya moyo wa chendelele bena Kilisto bajibakola bumujijibwa jangaji jibo jangaji jiji kwajisha bantu ne manyi ne mafuta bumutu akwamba bena Kilisto bajibajunda bujibo jangaji bwalu bwa bajite bula tente ne nyuma mwimpe manya jichimanyinu chinene cha nyuma mwimpe mene tuji tupeta mafuta kungaji batoka kabiji bajibapeta manyi amushinga mukole kumisa ya ngaji mene benze na yinsabanga bwa kusukule bilamba bwa kutokesha bucha mambo koye bwetu tangela nyuma mwimpo julo kutuji bwa kutusukula menasi bantu bakane bajibajunda bumujijibwa jangaji jibo jangaji jiji kwajisha bantu ne bikolo bya kwenza nabi mwaba wakulala bena Kilisto bajibajunda bujibo jangaji bwalu bwa jitalala jinene jakalo kujibo munda mwami chima yabo kayenene bwalu bwa kusumpa kana kumalu makwa bwa fatubu bwalu bwa bajini jitalala ja Kilisto nyuma ujuba fa jitalala bena Kilisto bajibajunda bumujijibo jangaji jibo jangaji jiji kwajisha bantu ni malala jimikale chimanyinu cha disanka bena Kilisto bajala mabajini disanka mubikondo byansu nasha mubikondo bya makenga bajini disanka bajibatumbisha nzambi bantu bakane bajibajunda bumujijibo jangaji bana betu jiye jiji logo kutujibwa chini muchikondo echi bumuto kwamba bwana bujibena Kilisto ni bena kuitabusha bwa kumanyene bumujijibo jangaji jishala moyo wa musangu mule butu jitwetu nabu bena Kilisto mbwa kuikala ni moyo wa musangu mule mukilisto kujunda bumujijibo jangaji mbwene kwamba ne kushala mujala mene kushala ne moyo wa musangu mule
muchi wa cedre wa mulubanono utu lepa bula bwantanta lukamane makumi abidi 120 metre mubuchama utu wa junda ntanta bula bwa bunene bwa tanta makumi asatu kibwalukayi muchi ujine bukole bwa bu nasha bikale chifefele kayi chakulwa kena mwakufuka bwalu bwa ujumuasa miji echinchimanyinu cha bena nkilisto echinchimanyinu cha bantu bakane badini jisanga bomu malala jubo jangaji tulitumwana nanshi Yesu Kristo bwele mu Yerusalema mwagadi chilele cha bena Israel bena Yuda mene bajano bambula malala benda bi anshafa di mukalenga kai munene mu bikondo bya bena Yuda bagajano bambula malala di chimanyinu cha jisanga biwa mwana mwena nkilisto kaini disanka kumpala kwenda ni kumishi kuyende mbwalu bukol bwena nkilisto yosu butu jinabu mbwa kuikala ni mimwemwe butu di mwakali nayi ni disanka kuji muntu yonsu chimanyinu chinene cha mwena nkilisto bantu baka neba jibajunda bumu jijibo jangaji mufunji wa mkandeu wakafanikisha bantu bakane bomu jijibo yangaji bwalu wakamene bajiba shala ni moyo wa musangu mula mukilisto mene twetu bonsu wajibita buja Kristo tumanye bwane bitu ikala ni bienze dini kujunda bashala bomu jijibo jangaji tuji bantu bakane tonu kumesi kwa nzambi jiyeji jitukwachishe jitukoleshe butu jinabu mbwa kujele jikonga butu kunimunya tujunda bumu jijibo janga jimenanyi tujini mujimu mene mungachi mwa bantu anyi bantu ni balo kutujibwa kukebe bya kujibu mujibe ya kukebe kujibo janga ji makubwa bake bamposa bantu ni balo kutujibwa kukebe bikolo anyi bwalu bwa bikolo fenza bumalalu vijichimanyinu cha jitalala jabe na Kristo falo bukutujiba lolo kukebe malala na shumu bikondo bya masanka ni umone bwalu bwa malala jichimanyinu cha jisanka ujunda bumujimwe mujibo janga ji anyi bantu bakane baji bajunda bomu jijuba jangaji jiyeji jitukoleshe jitujunjish mujine ja Kristo mukalengo wetu amen netulombe nzambi bwa bantu bonso ngufashishe netufile jibene shijetu tulombai tatu nzambi mukalengo wetu tatu wa mukalengo wetu Yesu Kristo tulwalo kuji bikondo bionse tudi tukusakijile bwalo bwa uchiju tujishe mu bikondo byonsu tujishe ni diebe tudi tukusakijile bwalo bwa uju tufanikisha twetu bantu ba mwishu mwajulu ni diba bumu jijibo jangaji jibo jangaji jiji ni moyo wa musangu mule twasikijile bwalo bwa ukutuyisha tatu uju tuyishe bwa bienze di bietu bi kale bijala mbumu jijibo jangaji jibo jangaji jijifeshe bantu miwabe ya kulala jibo jangaji jidiveshe bantu malufumi mpakunwa jibo jangaji jidiveshe bantu biakuja jibo jangaji jidiveshe bantu mafuta na shaku sukula na obilaba makuwa kujilaba makuwa kulamba nzambi wetu twasikijile bwa uju tufanikisha ni moyo wa musangu mule wa jibo jangaji nyuma weba tulombola lombole bantu bebe bajibumvuji yeji muntu yonsu atete moku jilongolo bwalu bwa tuikali bietu baka ni mbumu jijubo jangashi twaski jile bwalu bwa uju tuishi tutulombele bene kwetu tulombele mukalengu wetu mene wajitunga jetu ye ya junde mene bumu jijubo jangashi bwalu bwa bienze di biende tujibabi mwana nzambi wetu umugwachi ni moyo wa musangu mule bumu jijubo jangashi mukalenga wetu mumubiji wende mabyenze dibyende bifatulanu jishinga jimbi didi bantu mwagushinga kujine yeyi kukwachisha bakwabo nasha mena balombo jibakwabo balombo jinasha ba ekelezia balombo jinasha ba bisumbu ka ibionso nzambu wetu aba lam ngase we baba lombo ngase we baba yishi tutulombela ni bako bonso pa jibasama tatu kakwena muntu waka lokuji kupingana ka imusangishi wenzambi wetu kudi bantu jibeji batomike bagwa bujibeji mbafinga jimiyo ya bukuji mukalengo wetu na shibitu katwimo kutelemena abu
wewe witabuje bwa misuka ni mioyo yabu ikisha munjitalala tatu ikala nzambi wa bonso nzambi wa mekwetu nzambi wa jitunga jetu nzambi wa bisumbu byetu kai byonso bijikukonga nabo bonso benankilisto mwishi mwajuli nijibu bajiba kutendekena ikala nzambi wabo itabuje jibene shijetu tatu katataka kujiyeyo jimanyi mwakunula mabwanu enu kanulenduki bwanu enu kuimana kumpala kwa butumbi bwanti ni disanga jinene kanu ichilema kujinzambi umwefele musungiji wetu bwa Yesu Kristo mukalengu wetu kuikala butumbi ne buneme ne bukokeshi ne bukole kumpala kwa bikonto byonso ne katataka ne chendelele amen. Zambi wetu anulame anusankishe netupinga na mumusambu wa bwena utoa kumvus Bamba